hayi siyazizwa indawo wengane zawethu siyazizwa indawo ngeke wengane zawethu ngeke nina eGauteng kuzoba sengathi anizazi ukuthi nifunani kuzoba sengathi anizazi ukuthi nifunani o angayitholi lento enifunayo nina lena singayazi thina lena edingwa yini esingayidingi sonke ngeke wengane zawethu ngeke yazi okokuqala uFloyd Shivambu SG uqala wa-organizer wala eGauteng kwanomsini kuzimala ungayakwa kuthiwa ubonakala senobhazuka e-Orange Farm nakulapho kwaba nesigama khona sokudubuleka ubonakala sesekhona esenobhazuka kwawumsindo into engasukumi phansi kwathi usasondela abantu abaronge asamthembi nje thina mangabe umuntu esondela kimi e-MK ngenzenjani mbaleke ngumtshento na ukufuna eduze kwami ngeke kwenganza yaliwa leyo mpileyo kwase kuphume nabanye sebeplaka amabhodi bawahlanganisa namabhodi ayekade ephakanisiwe e-MK kulelwa ilokhuzana kwakulelwa ibank FNB bethi kumele siphume kulona ngoba nakho livala ama-account kaMsholozi bathatha baxhumanisa nembhalo ebhala ukuthi uFloyd must go kwanomsindo futhi emva kwalokho ongenasidingo ngeke kwengane zakwethu nina ngathi anisazi ukuthi nifunani yaliwa leyo mpi yaphela waphuma yoba SG mase SG kwanamagama amaningi kumele njalo so defender ngisho singahlaselwa ngisho kungena striker kumele umuntu ahlale defend kwanomsindo ukuthi uFloyd usedla imali uFloyd uhlanganisana nemali usidla u60 million uhlanganisani nemali uFloyd ngoba kasuyena utreasure yaliwa leyo mpi leyo yaphela kwawumsindo futhi uFloyd nje uFloyd no comrade ulokhuzane kwawumunye umsindo uFloyd nje noDuduzile bayalwa uDuduzile kumele abe utreasure uDuduzile ngeke wengane zakwethu ngeke ngathi anisazi ukuthi nifunani manje siqale phansi futhi uqale phansi eGauteng again ibizomenyezelwa iPayC yaseGauteng uFloyd ufaka usibanibani abayi-EFF ngeke ingane zakwethu ngeke kanti yini engakelandelwa la kuFloyd bakithi yini noma lento enithola abanye benanitholi kanti mayithatha inqumo noba uyedwa uzwi lakhe futhi makuthi yonke into is about uFloyd futhi National High Command sinayo phela ichaza ukuthi National High Command sinayo makunjalo National High Command should uFloyd ngeke ngiyeke nifuna ukusikhulumisa nisikhulumisa nento engekho senikhathelile leadership sebenzana ne-leadership esikhona nisebenze nayo mayehluleka ukuthi yehluleka siyobona sonke sikhona singama MK sobe sibona ukuthi yehluleka sihambise ikhala kumele sihambe khona kanti ngifuna ukusenza nobani nini ufaka ama-member amaningi asuka ku-EFF inqumo ithathe yedwa awunehlala ikhomandi khona hayi kahle nengane zakuthi ngeke nina ngeke nje ngeke ngathi manje abanye bena basazi ukuthi yini lana abayidingayo kahle kahle yenziwe i-MK kuzogcina sengathi into esiyidinga thina sizazi ngoba kwathi na bese sazi ukuthi sifunani okhona laba bethu esifuna ngathi bona bena bengakhethwa ukuze nathi sizoyibona sesingabathile o sizoyibona sesingabanye mhlawumbe abaseyikhundleni o abasondelene nabaseyikhundleni ngoba umngane wami mina akakhethwanga sekumele manje ngizogxeka lokho engizogxeka ngoba kuzothi mase ngingena umngane wami nami ngiyithole sengiseduze ne-leadership o sengiseduze nala ngiyakho ayilani asigijimisa i-leadership lapho MK asigijimisa ikhundla thina as long as sibona MK isebenza lo uzobe sekhethwe kuthiwa akasebenza thina somasekho ingane zethu niyasixolela thina sidinga ikhundla thina sidinga ukurecognizwa asixakekile ngaleyo ndlela sikumele hayi bongane zakwethu ngeke ake nimyeke nje uFloyd kancane usenenzile anganenzela khona ake nisiyekeni manje ngomsindo siyekeni ake nisupportani la bantu sinikezwe bona leadership esinikezwe yona ake siyisupporteni isebenze sibone ukuthi yehluleka ukusebenza ayisike nje ukukhala njalo hawu hayi ngeke ngane zakwethu kusho mina amacekeceke ngiyacela wengane zakwethu ngiyacela again ake supportini la bese bekhethiwe as leadership yethu ake siye kubani ukuthi wenzini National High Command sithe siyithemba ngithi angathi into mase seyixakile wonke umuntu bese memeza uFloyd ngasebenza thina nina ukuluza impilo zenu
esikazi niqale nini nenzani asizolwa zimpi thina la